Di atas ingat baso. Menunggu kami Tuhan puna raja yang guru nami. Dia malah non amang guru, dia malona, dia mata nang guru, dia medokna, soni ma sukun nami Tuhan puna. Seraja yang guru nang guru dia mah. Agapi mah jangan harus sekadar. Lima tutusuk empat doanya kena tua-tua hukum masuk rumah paubaton dua lorohan tamas dengan tekas masih paulah maritin kasau sepangal. Api rokok dulu sukun niat ulah-ulah aku banyak pahami nama jaga pinggul panukunan doa kembali siopar buitir. Semangat pura menjaki dekat cirumata di atas ulos nama lapi-lapi dua ulos torongan. Ini majuto. Kadalang nami si asal pandoknya kena tua-tua ya saksa dulu kita dia dulu tapi kita masuk taruh dan dibikin dan semua hidup dia kena magulah. Alam apa kebetulan roh panorasuk masuk ke tanam batu nih ay ngay son nendo kamu nih ano mamangan yun deh so pun deh mo isok masuk ano kamu na siam kamu ano tabuk kusma tabuk atau sana no jadi nalatak kasuman dia kepada jolo ni padok namin ang itulang di mana ning manjalo ba masu-masu perlu masaripi umma dia ka anak ko namin dirimu dohol guru ni rejei guru ni gula pasahaton ada nako kami marhite ka sudah nago jadi marhite ka penukulan ni ang katulang no pas kami nung araw dia kasukum muna asa posrohan namin di namang ilumangilin mahami tuwa mo rejei hula-hula namin so manido dia karaya mataraja na tua-tua ada pasahaton ada nagudo kami umma dia kabuwa-buwa namin namang ido mahami gogo pikiran pangiyak panlumobi dia kasibay no muna so manido dia kanatorok dia katondok namin narusan na daw so manido siya nadunong bayi matulang lala na bayi mauno na bayi mahatana bayi magkanaydo na sinubuti ma Maya di ang guru alay susudia pa ino nakasuna di binduluhan mo lakar pati bahami alilas maruhan mo na ada na dito ano itong mandok kon dili radurungin na butar-butar dos do ada puru nang kulit margana to susudia pa ino lakar pati bahami so na namin naman kuliah muna dimulai pesta nero awal ulima nasaro rohamu naman jalo ulima dito dimulai so lima raja yang guru oke jadi sama lima raja namin ala nung natatas di syukur raja inakiran jala nung mahupat orang kami siya kami muna suhud no maay so makatan ay patulong iya patanin na hundulat yung ibangon sandiyan hamudo man raja apa nungkunan namin jala na tuwa-tuwa dalaw panisiyan tuturi hamu kami raja ihimak kasiluran namin jadi mau jadi kurang mah tapasa tutuak tepat ke bahasa lima tutup masih teknis si Bang Anon memang songon di tua marjejai ini nak jadi on ada waktu manjau sangat desa bah cara singkat dibayar pada ulai jadi di suatu atas ada panduk ini dia karena toro bah tupe lumayan di tengah-tengah ta di mana marti tehon nok sedesai masih panganon kita si panganon jaga dalam tahu di pasar tamu di zon sukun nami ala takas andar nung adipat orang kamu ha di mamang enai tunga dope dia kana bena tuwa muna nah dirau biamu saluna jadi di zon mangido kamu kamu piot cuaka huta ba naroha sian lorok sada lorok dua lorok tolu sadama hita nalau mangali arwata di pangidoan ni dongat hutan tak lima di nalau pasahaton manang di kararo utang nasida tu hula-hula nenggolan ade ala ni ami be di nama bege ba dos marwata nalau manuturi dia ka ulau non jadi sama dia ke humbarna bah siang raja na tua-tua di tomahaton sada mahami nalau pasaton pangidua munai lau manjaro sa ada orang kami siang raja na tua-tua
Nah, jadi mau lihat mana jalan nih? Itu dia kedua ada nama masih sahut tapi kita nih mawar si Paulo ide dia kasado nyorwatai bapak soro saya dia masuk mau kasih buka sana kelas roha marujuk siang kami do holong itu hatta mana si dorong nami Ima memang narohanian berbona-bona doon songon udang madabu mengaruk ya kesehatannya mungkin hasutan tahun tuan raja yang utara na di hutan jadi tupe nuain on isi namanya alaya sa andar atau wahurang kakas alana memang kami toro raja na tua-tua di tungani hutan terus dia kahumbar na nanti nalumuna manang na tajalo sian hula-hula muna na yung bola asa patorak kamu di bukasan tikyon asa rak marbo tidak sa luhur nah jadi mau lihat emang disukunnya materjai doon na tua-tua ay matutuk ala takas nung nga si Paulo kami elik masih somban marhiti para daton ni permen calo permen nami ima buru ni reji marga neng gulan sialan damdiwi iya guarna para daton rambo na pinabungu iya gudang na 10 juta tambah tula-tula ni raja 5.700 dari bunga masudi 10 juta 700 10 juta 700 jalan aku pasahat kami nakinamman ku patupahami korhat kami itu si 10 juta jadi marsogo ma 5 juta 700 na jadi marhidei alarang na pinapungo ni Sido sudi di si paku-paku na si abong na si salu ni pangguaran niya kepada dato jadi nung nasipun nakon jadi lao mana tu pangguaran si patubaw marsogo marhite pangiduan na sida iya nagogo di huta raja siya halio papulalu paras 32 mula marsapartul marsogo tu raja na dison jadi ada raja 200.000 sirambe manis 2 saja Tobul-tobul sundulan 700 perhata 200 arisan niluntung 200 jadi ala memang para dato na mga luwa do memang tohome ala magdalan do pajal bugas ala idak ko patupahami ng kondisi ala da kanok do tamura jana tua-tua jala marsugo mo di patupa di nalaw mambunay ang kulaw ta ima jala nahu pangigilhok namin to si jala madosong namin marhitir patupag na sila marsugok pangalawain para dato marhitir ang kaulos ang gugudang na 10 sa dapaket jadi somandeke boleh tumbuh marsugot tupas ya hundulan jala marsarabang mana sila marsugot dijabu ni pak nainggulan pangamay pak gres tuhamo baru nari dohong persaut nulaw na sa tapat-tupat si nga baru ala lakka pangaluaw do di patupal marsugot ima soman ulaw cadari dikir tangga jadi tudong apar hobas namang uluho marsugot asa di bayi persiapan tu si ima raja nami dia kanabuhi ng kinon hasipun ni para daton na borhat kami tujabu ni keluarga besar hula-hulay ng gulat sinubuti mami mau lihat mawang ima mengenai adat nama siadatan hamu tuning bulan jadi asan takas biya bolo tutulang na ima marga limbong nunga di pasada hamu nasida titi marakut alana kodang para datonon padong dewa damolo padong dewa sahde nina jadi on namat kapsak dengan nomor rakam ni ada asandar bagi nasida bolo titi marakut berarti nung masadai tu nenggol jadi mau lihat jala malu ada tuh raja warna ludai jadi boleh seorang di do berarti titi marakut matulang namilimbo
Dahil ito katilang tasuman dia masukot na buhay upad-upahami. Tambang mangguhi na sida, bading gaman jala uliroha mo na. Jala po sa ruha namin masukot. Di pagdalawan namin ito lang. Marhite haroromo na. Alam ko bireng di Istanbul ni daftar ni hula-hula no mulo bidak lo lokasi mulo boy sa lipalan jalo mapenon namin ito. Lima pangiduan namin. Mulo kasama makitikita na naruhan tate. Bunga ito lang. Dos maroha. Ala na malabison na nunang pala saya makilipita contoh na ala na libison kan dan kalau kita mga lupa-lupi di haroro ni paridolo hula-hula dahil naman naman may kolong do na sila kanino jadi nang pala sa haliro tuk petor wala naman notol do ikan dyan oke, buah ada jadi semono naman pendong ala na kebetulan na di Pandalo kamu na marsimulan na kamu na ima nako na diuyate sa pagtulo anak unang kabiadong masukot di gugo olo kutu di tunga-tunga ni huta jadi sesuai di adat di huta ba 155 mah nagokok ngolo di barana. Mau lihat raja, aku tambah naik, bahami mamang mangguno pinay. Asa pas semua natura, semua kasumalo ni panggaran atau ngani hutan. Ala aku simula masuk tu kamu ngayon nakino contoh tabay perkiraan nasa uparas 22 mulak sa pagtulo 154,000. Jadi batas 150,000 mahal dirayai na dison kanilo. Jadi manapa mahamis yang kasbuto marsol 10 sadari bunay. Sadari 5 kan? Berarti manamba mahamis yang kasbuto 11 naik. Iya, boleh menambah 11 tu dia pibola selera adong nangahakan itu. Oke, mau lihat ya, kamu kira aja. Nah, bang benga sepuk dah alai bolo dong bepe dia kasukuta asal anda di sondo na bui kita nau mando sido. Oke, jadi semuanya agak tuhamu raja hula-hula namin. Ada anol nakatulang. Ada ngalong na di patupa abang ibo di solaw makibuhi. Jalan pos dorohan namin siya kami po nasubo. Ikorodo ka mo andang. Sangon dia ka mangido tamiyak. Tua mata na martua di bata mahigyan katotolate. O magsidonan namin. Japi itu pagi huli jam 8 paling tepat pagi huli japi itu. Jam 8 tepat ada ba. Jadi tak semaruh kamang guru, dulu main anak soal kami main, ada dua kan ada problem kami on. Mungkin ada butuh ngomong guru, kami dulu sila galaga, sila isbitang nama anak nami be, berjolo lah, tayong guru. Jadi taruh jam tepi gimana kira? Kalau di gambaran alai paling ngah jam 8 tempat mulai, dahil jam 8 ala sama daw. Iya, di paling ngah. Kalau aku pikir lambat non jam 8 tempat harus hadir kalima di mana. Nah, jam 8 tempat. Oke. Jangan semuanya tu kamu baru nami. Asoro kamu sudah dan nasa buru beri lah manotol kita kamang buru na buru lah yang kaitu nang beri. Siap. Siap. Lagi ya udah harus. Oke. Hah? Wah, aku kita dah pada roda tu masih sambung. Jadi unak tapatupahan ok kulak-kulak hula lo baru. Parjolo sehari mapangario cek kita na marhaman lagi parlo matubo nak suruh dengan ate. Siap. Oke, siap. Jadi semuanya matu kamu baru namin. Si buah rapak si marmata. Iya dong. Siap nih, next aku bikin. Siap, satu kamu. Iya, jala semuanya matu kamu baru beri namin. Lalu penangkak ke parhobas. Jadi namun mengharap kamu tu parhobas ini. Kamu dulu kamu dipudi. Bahasa dengan ulau kamu dengan yang udah parhobas ate. Unang alaburu kamu sih dulu dalam desa. Jadi semuanya itu ketua parhobas sama parhobas ini. Ya, naruh si syukur muna itu, naruh si syukur muna mang. Tak ada, muna kan no, dah. Tok saham lagi musuh pulau ni, buah masuk ikan. Asal sido. Dia tu itu. Belakang. Oh, lo.
Ilang pagkariya. Hah? Ano ba rin kunan? Oh, ada sa libo to siapa di dia do sa disukunan non. Kesuhuk ke disukun boy do dia. Yani tiba-tiba hari pi aku ini. Mga tupar ko bersama. Nama ulo ko. Oke. So ani manaro ayan no may patak kasi. Halo. Urusan di penukul nih. Ate? Oke. Naroha asaboy hita mari. Oke, mau lihat ya. Jalan sama lima. Tuh kamu pangulan ni urian namin. Lau membuat tuan ibu nak kami tuan ni ulang namin ang pangulan ni urian namin. Naruhan namin buka kamu secara agama balaktang yang ate. Halo. Nonga, sahabat tu ate berapa sama ate? Kasi mo tu magkubas sa ulang sadari do ulang tamar sugo. Tikir tangga. Maladok si suku ng muna, amulog ito para hobas, hamu panukuli, hamu mga turnay, ang urusak kubi. Pas dito juga apa itu? Oke, jadi cuma nih malarohan. Kalau naik. Gimana? Oke, jalan tua mata raja, tiada kata sambutan anak tu raja ya sama arah di raja. Melujungan dong ate. Iya. Oke. Kata sambutan ng buri matok pinasahan. Oke, jadi sama ni manaro tidak. Alang apo tangari, ala sino kita mangan. Mungkin ning mari kita sa tokin ate. Iya. Jadi naroha pinasahan matu pangunan ni uli alaw manutok. Jadi alam mengasai tapa sadar wa tamartang yang beda. Diulahi rohan ami dopiali Tuhan pasaton hamulitan nami tudupanmu ala di dongani ngodo ami Tuhan. Ima Tuhan di dalam menakapi saluh nakan naik ulahun nami mulai manon borgin ale Tuhan homa Tuhan untuk manjongjongi menjagai saluh na dia akan memuai membuat Tuhan gondang di asuhdon ale Tuhan atau Tuhan nungatu pasaluh na naik ulo kami homa namalian gogo di hami jangan maparpisui hami saluh na terlalu mobi di asuhdon bolon na lao patupahon saluh na lian di nasida pikiran na torang asa marlas rohan nasida Tuhan atong dinalaw mulak kami saluh na Tuhan tujabu na bibe ho matokton naman dungani jalan naman ni Roy asaboy hami sahat Tuhan ibagasan hay pason do las ni rewada siapa atong muliate madiho Tuhan jalo matang yang yon mar Tuhan Yesus Kristus matang yang kami tunggu amin.